ngasi India gi oina atopa national kam da khoi gi international gi thak ta sana bachar matam da manipur da gi sana ngasi puthoi ba India gi mamai India gi oina ngasi mamai ngak ta na sana bagi medal myam roi myam je si manipur da gi hobne ba ko ada gi India gi le medal ka ju Indian ni haina adagi medal lora ba chume ka swaidre tawbo to state ki level da su honor to hum to pibum to mai ka phno to pibum to trust ne ko question leise aduna lai bi su khudi mak se kaino masali hai area se ko aduna sigi area ji khoi lai ba myam ji khoi khangom changi aduna joda hairu jam gum bai khoi gi youth myam to gum changi joda hairu jam nga si hona bi thodang se khoi ni khana aduna hona bi ko international gi thak ta pukot pa ya ba du ma platform ji to phot bi ra kan da pukot bi matam da manipur history ju ta chai da ga di tanja phang bi ra ga di ko tanja phang bi ra ga di manipur da ai khoi kulai pai basing gi nataba ko kulai pai terrorist na kuki terrorist gi nataba marum da draki ba so la nam na so khoi je mut pa ta ko to hondore ha film je masidi da lobak maxima ko thok na khoi gi environment da kai pi ba du ba kuki terrorist ma yam na to ba thodang ma yam ju lori ba khongthang ma yam ju me cheng cheng hayom changi adu habi na ko na bim changi haina habi yu taw yu adu tungi pusi da so hena khoi mai pa ko evidence na si manipur gi le issue khudi mak se corner khudi mut topi da na si kai ni malem nei mai khudi mut ta koi khang mang bo hen bi ba sai tham oza da lak chage ai khoi governor Ajay Kumar Balana chair loduna ngasi Raj Bhavan gi conference hall da Manipur da law and order gi fibam ngak se na ba yauna hiram kaya da deploy tawduna sijinarak liba tongan ba security force singi makok thongba official singna saruk yaba security meeting ama pangthoktuna hojik oiriba state asigi law and order gi fibam review tawkhre haiba paw yaure oza akhoi gi meeting ase kamai ni yengbe oza gi oiba wakhalon phongdopi ahamada notice window yang biri ba man ja ko kai kumsari na ngasagi kana ni shuna biri ba gi tamo sona mani madi oso biri ba tanta de dam sta ko kai kumsari tanta de dai ko isi sahi ani ko hayeng masdil masih me gi tarikwan ni ko me de si ko liberation gi ba tare ko du mo yam na ngasagi di ni na hai tare ko du mo ni na mani du na me de na lakboda liberation gi ba yak pawjan hai tare ko subuno makan ba du ba sagi ingtap manipur ma lako eras no hai ja yam bis bijage lunana chahi ani hayang ji ki tarik ahum da ko chani chahi ani hung phaga dawre chahi ani hung phaga daw se koi almost hazu manipur thui ba core issue hai tare ko lebi ba governor na su mangai home minister na su mangai ngarang han paper de ko na kana no manipur gi oina yam interested ba person ma ko topa ko kanoni ko gi mi mi sha ma khani ai ba mindu kitang ka to wonde mana manipur thui issue si ngasai balgam eteki matang da ko pan ma da su ngasai gi issue tongal li manipur gi city khoi manung thokoi rang ni ga na mara su dum phong pa ko gi amung do ikitang ka le re na mana gam sam chom na phong du hoi ai ta ga di internet crisis ni na tagana khoi community ring thokoi rang hai tar ga di ngasi security advisor na ngasi law and order gi matang da akan bang sagi security meeting pang thore ise khoi ngasi jina ham nate mamang da phang re ko ado continue process am la phami ko hajik chi tangai phadana manipur core issue je kari no ha basi khoi government side ta ge tare ko government side ta gi su yamna tang dang ba khoi sigi area sima lo chilaga di sagi area sima khoi kanjalaga di sagi area sima khoi sumana sigi no jima mission jima pai to shil thabak to chilaga di khoi manipur issue je lo shengen ha be irang ju haide ado manipur gi law and order gi film phate dum hai phate dum hai patri si tambaki area da lai ba operator ba sagi na tang khoi khun ngak chari ba dum chai na mayam sing ji da mieng thamagan da chathari ba sagi pha put ba chathari ba sigi film ji oibra law and order film ji ko then amana Singda operator ga leiba kuki terrorist na ngasi tawing tawing ma tawiba mayam ji sina scope sandabra question ma ko hang bulai ko dena mana mo kuki terrorist na noi ka pa ki wana ta ba ko ai ko de am sathi ba ai ko na tatna khana la ko chai ani ji ma khana khana lak pa adu chai ani gi kuki terrorist na tawiba lanj gi mamang da ko mamang da gi hana leibira ma lenga na su ngai yam seng na adi war on drug kan torom badu mission ma haitare ko illegal immigrant ma yama tan thokna bagi magi jangla mission ma yama go ko na habna te ko se government na pakistan ma thok ma yam jing do ngasi gi leiri ba pr gi manung sida ekoi manipur gi koki na taba area sing da drug maning tong thaba sing si ta sing si di law and order film da kai da bra ko thangning badu ni ko ai boy government gi thok to di habdi ya di torom su ya adu bu praja sing na pami ba praja sing yeng ba da na khang ma se chuchampur gi area da kangpokpi area da ada sam kuki na tariba district khagi area da paktak na khagi drug amari na badu gumba popi se low ekar thare ji tamo hojik ni khang po na mani ko sigo mayam ji si ju loina order gi film manung chandabra
Suku mayam si government na magi time bound na time frame am thamaganda madugi manung de koi sigi jinamara markanda kai bula in have sim tangda lotion na bagi mission na ma koi announcement koi kudamai mangi legang na war on drugs si taseng na koi si tawdu suka ta mani na takhai na permani ko moi maning to na pangthok to maduna magi apang sujab na mani duga government tarmi ba thok tumaga koi hajin ngi asigi le PR manung su high ba issue singje asi manipur tu crime si kukina nongmai kapal lep kre hair kanda ko kukina nongmai kapal lep kre hair kanda koi lanje loira ba question koi leiri ko aduna core issue khudamana asi paper khat su yaw mali ko koi ni jama tamda paper khat yaw mali governor na pi ba magi kanogi matungina koi ibudok thangjing ko ibudok thangjing khobam si lai committee na governor unaru matamda mathangi sahi dagi di ibudok thangjing ka ba yahan gani haina insurance period hai ko ai taraga sai area sa hadak sahi gi di ka ba ya giroi nungai giroi haina report tawre hai ko ai taraga di thuiba conflict sigi wo hok dok dagi oidi manung ki ba internet lai crime mayam ji ba magi ko so brutto taseng na isen ken haina umjang em sidi ko haji manipur thubi irang si manipur thubi conflict si law and order manipur si kai si kai bano smana sisi problem kai bani sisi to bani governor na piu hai pa koi taimon pi rena manipur gi wena kun ngak chana chai naw mayam gi koi afung mamadi aron mada district SP sing OC sing the open the fasema ground da koi aramating ngi chinaw mayam ma gi dharma mai le jeram bicha na mayam ma open kulai madu governor piu time koi pi re tamoko 7 days matam thare again 7 days matam thare thar la ko mayam do si pi bia koi pi re ko hoi ado sigi makhada continuing process ma da moina pam da bang sa gi kai gum khara lai du di tamo du di government thong ni tamo ko kai du di ko adu su kai na miyeng yeng matam da asi tampak ta yeng ba miyeng siga ko ki singa tar ga lai di ba ga singa yeng ba miyeng siga ani si tang da loin or film ji da ko ta kai phadna li ho level ni tamo ko da ju nuwa da ba ko di mi chong kai na mo ma no bang su uri ba tamo ko ai ta ga sai area ko ha jin si governor nga pangkong to na ko gi loin order film ni tang da high security meeting phami ji yam phai ko yam phai to to manipur gi lai issue ji tang da core issue ma de ko ko khon nom changi ko project nom changi aduna time frame ma ka union home minister na mamang da india gi ba lai mai da koi drug kamari na ba ji tangai phatun na koi maru ta haloi ga na man promise so ko le ko then hajik palangam etek ta khudam mai na hajik prime minister modi na koi le ma tharoi adu channel ma mi khuding maksu mangai koi le ma tharoi terrorist ki thawak to bo mi wisnu de koi ju fully condemn koi ma hajari ba pramani ko civilian hat pa misam hat pa ji ta chana ko yade luru jade ai tar ga di manipur civilian hali ba musing ji kana kana no admaina same thing hai janingi di lohom thokpa samagi security gi oi magi meeting na takana magi lohom thokpa ka ejana khuding mokta ka sidi indagi prime minister na ju high level security meeting khamna ko tana tamo tawodo thok khuding ma plan yatna within very short day khudam mai na sagi se kano da khoi gi next like matang da khoi gi mouse ki karo je matang law 26 ki ka banda lukshan ga do ni ga mai target thami tamko so maina same thing with the jun lai film ji matang da law and order film ji kai ri matang ji matang da yamna particular wise tamo yam particular wise khai do kan da ai koi very short day matam pi ra kan da madu manu du koi si thok ni lo pa me chi lo shang ni si mi yam cooperate to you fine to hai to have gi poto taseng na miyam ga government le nei mari si junta jita hek lap so matam da phanna oision no miyam na support pe tra cooperation pe tra ko ita ga di changjali mission khudi mok dum koi fail oi ne batam ko ada lady ba moina pa mi lo no order ki film ji taseng nai koi siwa ki to pa mi siwa to khalli aro na to kar le gani ko le jere ga su madu ajik lady ba manipur gi tanguli ta do film ji da miyam na pa mi ko logic kai na ba je kitang cooperation ko chang nam chang e ko aduna mai tong to batong ni ko si sigi matang si ta sena high security review phama ko matang si ti ko ta mosnam ni ko yawiri ko hanagi former retired IPS ni ko en ta monu sena well days khang bi gani to bu bu praja mu ene ko na mimang da mayam mimang ni yema tam da haju le manipur core issues ta sena ta ga di kari no habatu miyam na kham changi adu le bi issue matang da lebening je mana mo mo da subsat to bi ra kan da ko sai kara ni lakshan ko na matam da praja sing ba ko gi support praja sing ba ga sagi apam ba de praja sing ba coordination sang ha ba to tham jage ba ko praja da na sum sagi praja gi pien da ba praja gi nungai roi da ba praja na ohin ko thosing to sum to tar ga di government gi ga praja gi marak ta kai ba dum crash ma la ko ji ta ma hono sa mo tu ni ba ta ko na lai ba matang si ko ha jeni se law and order ki film ji review to ko ko tam da law and order ki film ji pham na ko tam da haju ta ngai pha sum ka ko ni yeng de da ko lai ri ko left ta kar ma left ta ko gi haju lai ba government si da ko MLA ki post fire lai ba dugum ba ko rifle lo person ka lai ri ko MLA ma wena pia lai jere ka su
ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ MLA ꯒꯤ ꯄꯣꯁꯇꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯔꯥꯏꯠ ꯐꯪꯉꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯕ ꯃꯣꯏ ꯇꯤꯝ ꯑꯃ 60 MLAs ꯂꯩꯔꯤꯕꯀꯣ ꯍꯣꯏ ꯑꯃꯕꯨꯗꯤ ꯂꯩꯈꯤꯗ꯭ꯔꯦ 59 ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯨꯝ 60 MLAs ꯒꯤ ꯔꯥꯏꯠ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯁꯤꯗ ꯔꯤꯚ꯭ꯌꯨ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤ ꯂꯣ ꯑꯦꯟ ꯑꯣꯔꯗꯔꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯔꯤꯚ꯭ꯌू ꯃꯤꯇꯤꯡ ꯐꯝꯕ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗ 60 MLA 나 hꯧꯖꯤꯛ ꯁꯤꯃꯀꯟꯗ सरकार अनौब सेमनबा अदगी सेमबिरनबा इना ngसागी मोय मसेंगी ओइबा ngसागी पॉलिटिकल ड्रामा अमा हाइदारेको तौनाइबा लान मयाम जे सिजु पार्ट ऑफ लॉ एंड ऑर्डर की फिल्म दि तमसि यावेबा तमसि दुंको अइतागदी हाइब कंगु सिंगसे अखोइ सिजु सेटलमेंट हम संगेबको अइतागदी सुमना कंदना पॉलिटिशियन सिंग ngसागी लेरिबा रूलिंग पार्टी की मनुंग जुमंगाई मोय मसेन अदुम पॉलिटिकल ड्रामा दा खना लगा वाइना लगा साउना लगा को मोय मसेन अदुम थाव थंबा ngani mangan ba hainin ba ko adui den सुमना कंदना मु मदुगी को ngasai kai ni madugi yengchili kangbu poi opposition party hai tare ko hasi thole dala ja opposition party amna ju ngasai gi tonori ba political drama gi moi masengi oiba promote crime ji sengna hairaga di ayu khanda di chanda ji da masi leiba amada any crime ma promoter political crime ma masi bloom to kola pasola pose masi political gi leiba political gi oiba masa singi yamna mari ne pocho praja amana taliba demand je praja amana she so lanta praja amana talakwa demand ji chanda ja ko hajini ji प्रजासने तालपत डिमांडी कमन ओइबा ngसागी मियाम ने याबा मियाम gi ओइबा सोशल डिमेंड सोइदबा मियाम gi ओइबा दु ngसागी फरकत लंबी मदा तान रकने इशू में खुद मोन ILP हारजु ILP की इशू दा साथ लगी दिनिको इमा इबन मयाम क्राइम तो लेबर पुलिस चाखरे नि कुम चाखरे निको अदु हम प्रजासने तालिबा डिमांड दी मियाम कमन करो नेब अदु पॉलिटिकल राजनीति की मनुंग द लेरिबा पॉलिटिकल की लेरिबा ngसागी मन gi ओइबा ड्रामा मनुंग gi ओइबा ngसागी क्राइम दिनि मागी जिता छनाइदा गदी election में खंगिदना मागी मिगा फुनरे मागी मिगा काउनरे मागी मिगा थुमनरे मागी मिगा दु नंजनरे तम तमले सिंसे छि लोइन ऑर्डर की फिल्म द गाइड सिंसे राजनीति की मरुद जम चाव दुंबा रिजल्ट ओये को जागा से रूलिंग मनुंग दा हजिक सरकार सेमना मा हाइलकनी अदमना सुनो कंदा सागी बीजेपी खुयना चंदर ओयना तिमम हाइलकनी सि अनि सिगी पॉलिटिकल की लरिबा चरांग ना बसिना मागी लोइन ऑर्डर अकाइबा दु ओये बको अइतागदी लोइन ऑर्डर लाक्शन बा और लोइन ऑर्डर फन भाइबसे कादे हौदगा हेदा प्रजा दे खन हौबिया रोये बको प्रजा दुदी लो बाइंडिंग citizen gatani law na pirakpa khudamona government magi matungina tarakpa magi directive khudamona hojik khudamona impan west da 144 jari re punga sudra subok chatba yaro heta kanda pran thokte ko pran thokte adu law do adugi law order do implement tawsat ine praja ni ko adu madugi law du bhalo to wona madugi law thuai hon leje राजनीति के दुगु मग सागी नुसिनदा बगी मचत am थ्रोप क्राइम do मचत जो ओहिले बको aduna chume amni koi khalla kanda haji khoi hajning si लोइन ऑर्डर की फिल्म जी मणिपुर के जी लोइन ऑर्डर की फिल्म जी अखोई गवर्नमेंट की मनुंगदा लेबा की मनुंगदा तसिंगना फरकननबा क्राइम मसा मसा लेबसिंग दु चुंथोना होना मोय बथौनी अदु अचौबा लोइन ऑर्डर की फिल्म काहेली जी तसिंगना दरगदी नकंद खिल्लगा लेरिबा पॉलिटिकल लीडर्स की बचत सुम येमुन चंगी अदुगा कुकी टेररिस्ट नगा तोरिबा क्राइम याम जे अखोई नोय कापा लेबा दुगु नता भाइतारे को मनुंगदा मोना सानरिबा साइ ड्रग माफिया कंगुना ड्रग की बदुमा फैक्ट्री निकतना अदगी पूरा लोपा थाजना तोरि म्याम जिजो असु येमुन चंगी बको नम सो म्याम को यें कांदा मणिपुर ताबी बदुगुम हाई इंटेलेक्ट कोई अतोप टॉप लीडर हाइदा सिम म्याम यावरी को अतोपा इंटेलिजेंस की अतोपा की स्टेट पुलिस की अतोपा कोई सेंट्रल सिक्योरिटी फोर्स की असम राइफल की व्हाटएवर टॉप लीडर म्याम यावरी मयाम जिना मणिपुर जी तसना फन्न बहना मतमदा अमत तो बदुगुम कोई पार्ट ऑफ इंडिया की स्टेट अमो लेबनिना मणिपुर स्टेट अमो फन्न बहना मतमदा मोय लौरिबा थौदांग जिंसे यामना कोऑर्डिनेशन को वखन मानमिना कांदा अफबना फबनी फतबनी हाबी एरिया में कोई वखन मानमिना बचंगे सुमना कांदना ngसागी से सिक्योरिटी एजेंसी की लीडर खरना फगनना बन होना कनी सुमना कांदा एजेंसी खरना मु सागी मचम खाइ नाय मोंग तौतार गदी लोइन ऑर्डर की सिचुएशन से तुम क्राइम जी मोय मसेन खोय मसे की लीडर्स नि मर खाइदारे को अदुम सागबै मोम मोइन उन बदुदी फते अदुम जले फिल्म जे सनम जरकान खोय हाजनिंग सी गवर्नमेंट लेंगाक सेम बसु मंगाई लीडर मथौ ताय को लीडर हु इज द लीडर आइबजे मी कुन वगैरह कुन कोई तमन हाबी गिदुनी इमुंग अमगी निंग थौ जे आई ने क्लेम तो काना सही काना कनी हादि बदम को माने सेम थिंग पिकेरा सावगेरा इ न कुकेरा खंबोक्सुं सागेरा डॉलर मथुर मंगाना सागेरा नत्रगा न सही व्हाटएवर एनी मागी ले प्लेटफॉर्म दो पिक खब उचेक मसा बाउ दने उचेक मसा महुम मसा थाजरगा सु महुम मसा दुगी बा मागी निंथौ मा मापि दिले हम थुए को माइना लेंगा अम सेमनो होना भाई बजे लेंगा तुगी लीडर बे हम थुए को लीडर जो हु इज द लीडर है पोदिक थंगरी पोसदना मोय मसेंग सरंग ना बा मोय मसेंग ngसागी मेमान तार द मयाम जे सि लोइन ऑर्डर की फिल्म दु याम सपोर्ट मनी हाइबा मयाम जे हाना सेटलमेंट तोगिरा कांदा लाखल कांदा प्रजा दुदी ngसागी एस पार लोगी मतुंग लाख सपोर्ट मनी थमजगे अदुना लेनि फिल्म से अथु मतम दा गवर्नर ने संगला इबा मागी सिक्योरिटी मीटिंग खमन को तना लोइन ऑर्डर मतंग दा थमैबा फम जे तौबिउ याम फै तौदु मसी मतंग जे अथु मतम दा रिव्यू पांथो अबनिना ngसागी तौरिबा ngसागी
crime through ko biya masak sinje ko mi tone ule ra ngata ni ko madum na tang directive pibi ra kanda atu matan manipur jam peaceful badum ba sagi khongkha mo ra na bu hona bi ha sai tham jagi thaga chai oza da muklak chage khoi gi tha sigi kunhum doi da dimapur imphal tamna tata truck amada yamlaba tobeko amasung talab bek chahunga marfu taruklom pusilak padagi miyamna faraba matung sekmai police station da sinakhiba adu tha sigi kunipan gi ahingda official singna naronda talab mapu singda pithok lamle haina armor of manipur gi vice president ningthau khongjam rita na phongdoragli wafam asi oza khoi gi imai bel singna khoi gi faraba matungda amuk official singna pithok lamba gi thawong se kari haibini oza enta da masai koina hek sai area se koina am ngak pa ko sidana tanai khoi ngak ko thodong yam thue ko khoi maruina sisu partamani khoi talab kai sisu mi bagi da khoi yamna khong thingai thokpa dugumba sagi nisham khanam hai tare ko part of nisham khanam ne na miyam ne unenga tani manipur ji tongwan ba state singa khoi gi adi kitang different mai badugum ba kai tare ko imagine sina khali bokhalun si hori macha sing ji tungi future of kai tare khoi gi youth sai tare ko khoi gi tungi national magi da makta macha sing ji tingeng kai da ba nisha da taw da ko ta ba gai na khoi dum leja por ma leja bani hai tare ko aduna nisha da na ta nai ko mamang da drug cartel na chok chok ma ma khoi dum tenagi myam leko ada sai area si de koina dum mai magi ba dum jangchanga hai tare ko to bungam na dum khara cho sang to bungam ba khara dum khai tare khara power pai hai tare ko khara dum to bori la da dum khoi dum pai te dum chati simai ko same thing khona jani ngidna imagine chung hila iba mai khongthang si da sai gi leibiri ba dum ba sai gi state ki loin mti hajaroi ko ko gi bureaucrat of shasing marak ta leibiri ba dum ba sai gi leader khar di tasengna moisu tasengna tungi leiba amagi damak jati singi da makhala kanda tungi miron gi da makhala kanda asugo mai thawak se siju khar khar leibiri ba koi se so gi leader sing imai ben singna to thawak sing da khar coordination khar pi bening banem ko maram di yam wana se talab yang ho tal khoi na nan facebook ujar matam dan tra na khoi video viral ujar ko matam da nami tu sam chaw ro truck amani ko adu bai packaging yam ki ko bag chawung ga marfu tar ko hai ni aduna maduna mu sen tungi lambi da haira ga su adugumba karba tawba koi kwa mana gumba karba tawba dagi yu karba tawba whatever issue that nishagi mari na possible karba tawba jing sagi sina manghali ji hoi tawgun ha mutina te do ga ju matu koi thingam jaroi ko then man maduna manghali position ka mangan no economic gi position sagi dui poto ju si ku da moina aya mana mostly kadore masi di talab kai ji nong mada packet pa kun bi ba tara bi ba packet kun bi tu ke se tamo nong mada mi amana packet talab packet se mari ma sa yong na re ko adu kusa ji ko gi khrai ni khaji kha sa na ta bai tare ko ni ju ujab tare ko aduna sol ai bosak se sol ai bosak se chang tare ka ta sing lai ko si yam tam tam na ko gi nishagi or bosak sing ji nai ko ji tam su mai ko gi lai ba jati mi sing yam da khara je lo shang na bi lambi mu dum plan tori ba ko sing ko sai dai lai ba tam ko ana su ma yam jing ji chinta ji da ma si leibiri ba ko gi government gi lai ba ka sa gi leader sing ta top leader sing je ko MLA de horaga top the leader MLA de horaga sagi makhata a ground ni lebiri badu gumba miyam gi damta seba tong ni lebiri badu miyam gi fena miyam gi thawai lang tunga kan ni lebiri badu gumba sagi miyo gi marak ta tare ni ko loina mokti na ta de sigi marak ta thamoi shengba ko thamoi shengba ai gi mi khai dana sagi sugumba sagi miyam ni yada badu na sagi yamna tungda yamna kai la ka thawai sigi matang dai koi ta chena kitang thawai yauna ko na pibi la ka ta chena masi kitang ngami ne ga di ko ngami ne ga di masi apoi ga ni khali aduna lai di issue si yam nangak padi ekoi imagine na phara kanda semai police sini habini ko imagine na phara semai police sini habini ado hoji se kariwa ima kari ramani habra se president intho kom ritana ko intho khongjam ritana ngasi direct openly tv manga thoktana ekoi na phara gi por hedak mana gi potu thajai na police sini gi bini ko ade police tagi amu mapu de yo bithok le mega habo ta bada sai area ji ko dum ngani ngai di oi de ko asi ngani ngai di oi de maram di hawi bu su dum koi ugi ba sidagi thati ba dum koi kai no ko gi drug ni na phara ga kai hani drug oiram dre ga nang to gi ba ko den man nga sagi more da gi na se brahma marum gi phogji lag ba ko gi drug lambi bo chema me paule ni ko aduna chusampur da karor hum fu gi gari driver matai manawna ni pi ni bang da karor hum fu gi drug phagi ba wori ko madu gi chusampur ta na porki ba karor hum fu gi drug kai ji bu tamo karor hum fu gi drug kai ji bu sukchau masa di boira mo tamo ko karor hum fu gi property port kai ji kesu ta aron sukchau masa di boira mo roi ko aduna
karor humfugi pot chuchambur tana porpongamba karor kungunsan fu ingi pot chuchambur tana porpongamba gaise something kai gum khara yaw ya potuni duna sagi area da ko ajina thamoi sem kha yawi dragadi ekoi thabuk se ekoi yaro ya duna sagi le tungi ba sagi kunai afaba yumbi ron yumbi sin sem no khona matamda ekoi mokjin sem adugumba leader myam thau tari habduni aduna sidana tana ekoi acho chok ba sagi drug cartel mayam thenagi phagi myam ji matang da juta chen ekoi ketang thamoi sem adum officer khar le biragadi manipur je ekoi maleng leimai da sagi afaba dugumba pik state amoy na sakta kum matamda kahani hen na mayek thobal dum moigani aduna chen senakta ba tawungamba ko tawungamba power pai ba kangbu jina takuli last ekoi tasingna ekoi sum thur chalagadi ko fataba thotani ko afaba thogda inabdi ka shukaide afaba thogdi ko ju jage ka shukaide duwa sugumba drug mai na ba sugumani saga mai no thosing sida ekoi acho sang khuding mak kragam kharna madu information le ramen khalaga jumoina sum yai ai chakita ga di madu ne ko gi samaj ka akai bhai tare ko phawida poto du dai thamjagi Thagatari Oza da lakjage akoigi Human Rights and Environmental Activist Zoda Haikruzamna Kunmari Suba United Nation Permanent Forum on Indigenous Issue da wangang duna hauzik leiriba Manipur gi issue kaya pukhatpaga loinana mahakna makhata na phongdokhiba maru oiba statement sing manungda India gi manung chana leiriba Manipur da yelhomi oina leiriba Meitei furup tumna manghanana India lengakna National Security gi mingda militarization gi thawong sing chatharakpa amasung economic diplomacy sanaduna yelhomi furup asibu lekhata na ba hotnarakli haiba mahaki wafam sine oza mahaki wafam se kadai bo chumbage aduga kari habining edu phongdokre yam phai isin da ko koi joda Haikruzam ko sagi UN Parliament ko from an indigenous issue da Manipur pham phoi grand da si joda Haikruzam si mamang su dum ekoi atopa issue khar thonggi boi paw dum khoi tai adu hoji si mamang gi issue da mana thamgi ba si ekoi gi ekoi indigenous people oi ba ekoi gi Meitei group si kulai ba jana pai ba dugumba sagi ngoi kayam question laga leire na magi speech but make sense ekoi yawi ko tai ko adu bu khoina se shigumba ekoi joda Haikruzam gumba ekoi gi youth nahama ya mai dai ko masi international level da dagi taya padna ko gi mari na bang sai gi national level da ekoi khotna Manipur history Manipur yo kana ekoi nahon na mungchi mothok thok tai ko ekoi na sahi lishing ani ahung gi puari leiba dugumba ipai pun thambiram ba dugumba sai gi Manipur mani history mani na koi ngasi le tamjare ko koi khange tabudo masi ta sengna adugi honor to go dugumba india lengak sina Manipur gi lakri history Manipur gi oikri history Manipur na India na kamaina mar to khiba khot khiba kamaina madu agreement on gi mayam je loina kok thoga na ngasi ka daure ekoi tatna haina badu atomi macha ma gi da koi to boi type ta koi sometimes you haina wori ni ko sometimes dum atomi macha du jam lu to boi len re jiti ko adu ta ba ko haina mi amoina citizen amoina ngasa gi Indian citizen da koina merge to matung da koina punra matung da ekoi India gi reba country sa koi tamo sa habi gi bata ekoi si now I mean Indian guys mo hai gidra hai question ma thona racing se ko ekoi si India gi leba melen city gi leba India gi leba melen India gi leba duguma top leaders jina sometimes ekoi je he ekoi gi pura ekoi je border area da leba dugumba yamna ekoi gi ekoi je koi ma pande lekta pa khangye bata ko ekoi si hoi yam mushiba imana bu thengnar bu yawi yam phajana adum tu tawi imana bu thengnar bu yawi adu maximum percentage hola kan ekoi je there ekoi je kai la kono ko ekoi je kai la first come from ga da hanghan ba ekoi je nepali ra ga hangin ba ekoi chin ra hangin ba ekoi je sagi kar ekoi jati to jati hadare ko ekoi ji Indian na ta bagi ta tu to bu so ekoi dum isa thana la hadare ko aduna hoi adugi marta ekoi gi imana friends me ama koi gi tinolina ko imana bi mana me ama ko dum thana ko yawi adum bhalna corner pi yawi adubu maximum percentage hola kan de ekoi je mi India gi melen India yo kan de ekoi je mi wena India ni ga to bi da hadare ko adum percentage samlai masi bon ko India da ekoi nushida brother na magi yana bani ko hai bo project de sa de ko India gi le melen India gi le badugumba asagi tawunga badu leader me amjina India gi le park 24 square kilometer gi area India gi le state me amjina hingre ba furup me amjina basi ekoi na apiko egera achobo egera basi mana mo tu to do bugi bo pochima koi kri yeng bi do mo ne bo se ko duna aduna le joda Haikruzam na ngasi UN gi ngasi le parliament da wan pukali phumji am phai ko basi Pukupi maram sai duga layo Manipur history je ekoi chai lising ani ahung puari history lai haba adu Manipur na kamani India da election pun gi ba khot gi ba adu history ma am ji di manlem gi leba khuding mak na India gi leba khuding mak ta sin ekoi je Indian ne but to da ekoi je ekoi sugumba to hom thoi sugumba respect to hom thoi sugumba gi hom thoi ba so se ba khang matam oi re ba ko aduna ekoi gi lai riba sai area sa khoi nong haini mam lai chan da ko ekoi gi lai riba loina mak na chan ma cha de ko ekoi gi lai riba
ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯤ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯕ꯭ꯂꯦꯝ ꯇꯧꯕ ꯅꯠꯆꯗꯦꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯣꯏꯍꯟꯅꯤꯡꯕ ꯄꯣꯠꯇꯨꯅꯤ ꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯏꯟꯇꯦꯂꯦꯛ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯂꯤꯗꯔ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯅꯤ ꯕ꯭ꯔꯣꯀꯔ ꯑꯣꯐꯤꯁꯥꯔꯁꯤꯡ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯄ꯭ꯔꯃꯥꯅꯤꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯔꯤꯉꯩꯗ ꯍꯥꯏꯕ ꯌꯥꯗꯕ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯏꯟ ꯁꯥꯔꯚꯤꯁꯇ ꯂꯩꯔꯤꯉꯩꯗ ꯍꯥꯏꯕ ꯌꯥꯗꯕ ꯉꯥꯡꯕ ꯌꯥꯗꯕ ꯄꯣꯠ ꯐꯅ ꯂꯩꯔꯕ ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯏꯟ ꯁꯥꯔꯚꯤꯁꯇꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯣꯊꯥꯔ ꯂꯩꯔꯕ ꯃꯇꯝ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯁꯤꯗꯗꯤ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯈꯖꯅ ꯏꯟꯇꯦꯂꯦꯛꯆꯨꯋꯦꯜ ꯑꯣꯏꯕ ꯀꯥꯡꯕꯨꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯍꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯁꯦ ꯍꯤꯁꯇ꯭री मेलैंड इंडिया की लेबा म्यूजिक फजन ग्यान ताने कोई कमी सोम चंगे हजिति कदरगेबु पॉलिटिकल लीडर्स सिंग जुमंगाई अखोई के तोंगानबा अखोई ओहेनिंग ममी खरा हाइतारे को लोइना मक्ति नते को मयाम सु यावरी लेबा के खमजु मयाम यावरी को म्यूई खरदि के दौरे दिल्ली की आ दिल्ली दा ngसागी दिल्ली की लेबा दुगुम ngसागी अफाव निपा am हाइतारे ने को अफाव निपा am लाइंग lai songi do ओइरो नत्रगा ngसागी whatever आदन इब आईपीएस ऑफिसर अमगे अफाव हाइतारे ने को अफाव अमगी वरी दो सिदा थोइना पुथुगा मयाम ने अवेयरनेस तौरगा मागी पुसी हिस्ट्री सिनी लेना रकांदा अखोगी हेक्ट स्कोप मोइन पुनो खोना बगी लंबी बखत लाए को अदगी देन मिगी लेरिबा ओय पंदबसु यादे हाइदबसु यादे रेफरेंस अफबगी रेफरेंस लोगोदी खय फैको तौबदो खय जनी ना मणिपुर द थोइबा चही लिसिंग अनि होंगी पुआरी हिस्ट्री जे लीबद लोइबा नाय द हिस्ट्री याम लेरिबा खय दको मदु पूरा खोय ना लेलेन इंडिया की लेरिबा असौ सांग याम नि खय लीब काम काय गेबा देन नमना हजि एनी इशू मदा अखोइसे कनो मत तो मकरम द पूरे बेखोइसे हरि मिरो जिदा हरि हरि कसी हरि मिरो जिदा बुदी याम फबला अनि को अखोइ ले हिस्ट्री जे फजन प्रमोट तौना फजन लिबीबा फजन हाइबीबा अदे नमना ngसागी अखोइगी से खंगदे करि हागदो न अखोइगी लेबा ब्रोकर ऑफ साइज नतगना एमएलए नतगना तोतोबा चौचौबो मे थौ तोर मकान दे अखोइगी हंदरकपदने अखोइ ngसागी लेबा लेकाई ओइरो ततर खुंगंगी और समाजी और थौ तो तौनिंग मतम द ngसागी अखोइजे अखोइना पामजबो खलन मोइदगी फंगदो नॉलेज में आमिजे फंगेर होना जम मतम द ngसागी हेक इंथोपीबा को अदुगुम बदु मी खरा मसिंग याम अखोइजे लई अदुना लेबा इशू जिमा तांग अखोइ हाइजनिंग सी जोदा हाइग्रु जमगुम अखोइगी thousands of youths ना को थौबसंगी अदुगा अखोइगी लेबा हानगी फॉर्मर अखोइगी ऑफिसर्स में आम लेसिंजिना मणिपुर हिस्ट्री सही लिसिंग अनि होंगी मरि मंगाई ओइ पुवारी से तंगंग नाइना इपा इपु अथोबसिंग असि खोंजोम देदा गना गवर्नर ना अखोइगी लेबिरी मणिपुर गवर्नर ना खोंजोम देदा अखोइ पेपर कोर्टर फॉर्म पोदुनिको खोंजोम दे जी अखोइना अहानबददी अथिमत थमामिनिको अदुबु स्टेट लेंगाना मदु अखोइना मदु लक्ष्मण रमतुंदा ngasi स्टेट की लेंगा के फंगनि मंगथोकान ngasi लेरिबा गवर्नर ना भावुदा मणिपुर की लेरिबा दु पुवारी सगोन रपद खोंजोम दे की अथोबसिन की मफमदा लेकप मतमदा मसी को यामना मलेमदा इकाय खुमनिङाय उत्पदुगुम्बा खोंथांग अमनि को यामना कोई कुक नोनिङाय ओगुम खोंथांग अमनि मरमदी सीगनि खंगाबा लानफम दुबाउदा लेंगदना हाकेन ना मदु लान थेनमै पाइ पुसिंगी थौना जे तसिन तुंगी मिरोन अमगी दमको तुंगी लेबा अमगी दमक लेबा कनो होनर मदु थौदांगनि गासी हारि सिंजे सिगी इचेनसी अखोगी लेबिरिबा चौसांग मयाम जिना मदु पुथुकांदा दिल्ली की मयोंदा मुंबई की मयोंदा यूपी की मयोंदा महाराष्ट्र की मयोंदा चौचौबा हरियाणा की मयोंदा अखोगी वरी लिबम चंगेबको अदे हजिति पॉलिटिकल लीडर्स जो मंगाई हजिति तंगाय फदना आय उतारगदी कोई सिगी लेबा चीफ मिनिस्टर का दिल्ली की चीफ मिनिस्टर का कोई सिगी लेबा चीफ मिनिस्टर का महाराष्ट्र की चीफ मिनिस्टर का खेरब लेगेबको पिकपो चावबगी मागी केम मागी लेजबरी मागी बाउंड्री एरिया ना अमनी कोई है ना लेबा स्टेट की मिसिंग यामगे याम तुमा फंगि राइट मतुना लेनरी बसिगी आईपीएस का ngसागी दिल्ली की आईपीएस ओइबनि पामगा सिगी आईएएस ओइबनि पामगा महाराष्ट्र की आईएएस ओइबनि पामगा कई खेरब लेगेबा मागी सर्विस की लेगिबा कैरियर दुगी मागी सीनियर एंड ngसागी जूनियर हाइबो अमनी अदु माना फंगिबो राइट तुगी बगनदुदी कई खेरनिङाय लेगेबा अदु खोगी लेरि वसक्सिंग जिदे कोइन हायनिंग जे तसिना खोगी लेरि हिस्ट्री जे दिल्ली की मयोन दंगा सी खोइना करनी अखोई हिस्ट्री में प्रमोट तौना अखोई एनी हिरम दखोई ngang संगेबको अदु स्पोर्ट्स की लाइन हायरजु ngasi india gi oina atopa national kamda khoi gi international gi thakta sana bachana matamda manipur dagi sana ngasi puthuiba india gi mamai india gi oina ngasi mamai ngaktana sana bagi medal myam roi myam je si manipur dagi hobune bako ada gi india gi le medal ka uju india ni haina adagi medal lora chume ga soidre tawuda wo state ki level da su honor to hum to pibum to mai kai phlo du pibum to trust ne khoi basna leije aduna leiri su khudi mak se kai rom sali hai area se ko aduna sigi area ji ekhoi leiba myam ji khoi khangom changi aduna जोदा हाइग्रु जमगुम बाय खोगी युथ्स म्याम पुथोकुम चंगी जोदा हाइग्रु जमना ngasi होना बिउ थौदांग जे एखोइ निंगन दम होना बिउ को इंटरनेशनल की थाकता पुखपे याबा दु म प्लेटफॉर्म जिन पुरबिरा कांदा पुखरबि मतम दा मणिपुर हिस्ट्री जु तक तसिनाइदा गदी तंजा फंगबिरगदी को तंजा फंगबिरगदी मणिपुर दा एखोइ खुलाई पाइबसिंग की नतबा को खुलाई पाइब टेररिस्टिंग ना कुकी टेररिस्टिंग की नतबा मरुम द ड्रग की बा सो लान amna so एखोइ जे मुट पता को तो हंदोरे हाबे फिल्म जे मसिदि द लोपाक मक्सिमा सिमा को थोकतना एखोगी environment का पी बदुगुम्बा कुकी टेररिस्ट में amna तोरिबो थोदांग में amju लौरिबा खोंथांग में amju मे चेंग चेंग हायम चंगी अदु हाइबि न होना बिम चंगी हाइना हाइबियु तबियु अदुगा तुंगी पुसी दजु सेना एखोइ माइ पाको इबिदना ngasi manipur gi लेबि इशू खुदि मक्से
corner khudi putok pidana ngasi kare haini malem nei mai khudi mukta koi khangam ngam bo hen bi ha tham jage Thagachayoza